Oganda modak machiegni osiptal ma Lugulu Mission e kaunti ma Bungoma koro dwaro mondo migao marango ngima lee kod winy mondo konygie golo lig tiga kata hanyinya ma giwacho ni osebedo ka kelo negi midhiero. Giwacho ni lig tiga go osebedo ka gedo e yiende mantiere alwora mar osiptalno, gino ma giwacho ni bende nyalo kelo midhiero ne alwora kendo nyalo kelo tuoche ne oganda, ahinya to kokalo kuom oko margi mawachore ni kod kwiri. Lig tiga go bende giwacho ni oketogi gi koko e seche mag otieno. Moko kuom jodak go bende wacho ni moko kuom oganda tudo thoe ma timore e osiptalno gi bedo mar lig tiga e alworano. Popo wako capable to transmit some diseases like Marburg, then histoplasmosis. Sasa hospitali inajulikana ni mahali pa wagonjwa kukuja kutibiwa, lakini tumevamiwa na hawa ndege ambao wanaweza sababisha magonjwa mengine yenye mgonjwa hajakuja nayo. Tunaomba usaidizi. Tumejaribu mbinu mingi kama kutumia kemikali kupitia kwa Acrovate, Advice, tumejaribu kuspray, tumejaribu kutumia moshi, lakini hawa ndege hawasongi. Unajua kuna issue ya kupika kelele sana. Wakati ukipita hapo zinapika kelele usiku, hata kama zimeenda utaona zimerudi zinapika kelele sana. And also as they move, kuna issue ya kusema ya kwamba kuna ugonjwa yenye zinaweza peana. Na kikwetu ukiangalia hizi vitu kama mapopo hii, sisi tunaziitanga kama ni mapepo. Sababu sio vitu za kawaida. Hata zikiwa kwa nyumba unaona watu wanaanza kuhangaika, wamenitumia mapepo, nini. Lakini sasa hizi nazo hapa kwa miti, hatujui zinakula nini, hatujui zinataka zikule maiti. Sababu ukiangalia sio vitu za kawaida na sio zile ndogo ndogo, ni kitu ile kubwa kama horo.